Sada specijalno za društvo iz Luksemburga jedna lijepa sevdalinka, znači po njihovoj želji. Đuluzu lej ha po stanu ta same dnom se rosom razgovara medna rosom. Gdje si zimovala u djevojke pod bijelim vratom, gdje se nižu biser i merđani. Eto gdje sam zimu zimovala. Hej, Luksemburg, specijalno za vas. Vidimo se i tamo uskoro.